Guys, reka nongere mbashimire mbabwire ngo mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro twabateguriye, nanabashimira kubwo kunyerekeye ko turi kumwe gatanu ko kandi ngiye kuyerekana nababwire ibintu The Ben yavuze bikomeye cyane avuga ko umugore wiwe uwikiza Pamela. So guys, nukuvuga ngo The Ben yahishuye uko afite ideni ry'umugore we Pamela ashobora kuzishyura ubuzima bwe bwose cyangwa se ashobora no kutazishyura. The Ben rero uherutse gukora ubukwe, murabizi neza The Ben yakoze ubukwe ku itariki 15 byari kuwa gatanu, nibwo The Ben yakoze ubukwe bwo gusaba no gukwa uyu mugore wiwe wikiza Pamela. Ni umuhango wabaye mwiza cyane ukurikije ukuntu wari umeze, bwabereye muri Kigali Convention Center aho The Ben yaje mu modoka idasanzwe, imodoka mu bwoko bwa Barabasi, imwe mu modoka zihenze. Ni imodoka ikodeshwa amafaranga agera kuri 1,200,000. Urumva yuko ni imodoka zihagazeho cyane. The Ben narababwiye ngo n'ubwa mbere nabonye The Ben aseka mu birori, mu bintu nk'ibi numvaga noneho The Ben atazabasha no kuvuga. The Ben ubundi ararira, azwiho kurira pe. The Ben akantu kose amarangamutima yiwe ayasuka mu marira, ararira. So nukuvuga ngo The Ben rero byaratunguranye kubona The Ben ubukwe burangiye arimo yisekera, abona rwose byamushimishije. Gusa mu kiganiro yigeze kujyana na Radio Rwanda yaravuze yuko yari afite ubwoba, ariko ubwoba ngaterwa n'ibyishimo. The Ben rero uherutse gusaba no gukwa uwikiza Pamela mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda mu makuru ya saa 3 za nimugoroba kuwa gatandatu tariki ya 16 Ukuboza 2023. Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben mu muziki yavuze ko arimo ideni rikomeye cyane afitiye umugore we Miss Uwikiza Pamela, ndetse ashobora no kutazishyura. Niho yanavuze yuko amurimo ideni ryo kumurinda byiteka ryose. So no kuvuga ngo rero The Ben yakomeje avuga yuko Pamela ni umukobwa wihariye, nkunda umutima we cyane, cyangwa se nkunda gutinda ku mutima we cyane. So nukuvuga ngo The Ben yabwiye umunyamakuru ubwo yamubazaga, yambwiye uti The Ben ati Pamela afite umutima udasanzwe, Pamela afite umutima w'umwihariko bituma numva nsabwa kurinda ukurinda uko nshoboye uko ariko kose. So guys, rero no kuvuga yuko niryo deni The Ben arimo umugore wiwe. The Ben yakomeje avuga yuko niwo mwenda yinumva ashobora kurinda. The Ben yakomeje avuga yuko ari wo mwenda ashobora umwenda ayo arimo umugore wiwe, numva ashobora kurinda umutima w'umugore wiwe kugeza bapfuye, ikambivuge gutyo. So nukuvuga ngo The Ben yavuze yuko ndashaka kurinda umutima we igihe cyose, cyangwa se igihe niteka ryose. Rero ibi ngibi binyuze mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, The Ben yavuga yuko yishimiraga kuba inshuti magara n'umuntu bikarangira abaye umwe nawe, aho yagarutseho avuga yuko we n'Uwikiza Pamela bari inshuti magara ariko biza kurangira babaye umwe. Icyo ngicyo The Ben ni ukuvuga yuko yavuze yuko byamushimishije kuba inshuti magara na Pamela bikarangira bakundanye ndetse bakaba bagiye kubana akaramata. The Ben kandi mbere ko nsoza amakuru reka mbabwiye ngo yakomeje kandi ashima Imana we na Pamela bo umuryango we kubwo bakiriye neza mu gihe bari mu muhango wo gusaba no gukwa. The Ben kandi yakomeje ku mwana waririmbye ibihozo, kwa kundi sinzi ukuntu bavyita, sinzi ikinyarwanda kiza nabivugamo. Ni bimwe mu bihozo byatumye barira, baraturitse barira. Ni igihozo cyiza cyane umwana yabaririmbe, n'umwana ufite isano na Pamela, bigatuma ababyeyi ba Pamela bagaragaza amarangamutima ndetse anishimira by'umwihariko abitabiriye ubukwe bwabo. Reka mbashimire nanjye mabwiye ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro.